Wat hang ti ha border ngalalek kai kenang amailam ngalek kenang alanga sura ngalalek kenang hamopulun anoli kata hapot kro hapan siring berkiwi-kiwi kabar sinotunat kalamba wat nang ti naga border ro ngimdu jinggermen kidang ki porlok ibalai pun banga bayag MP election balas wat kuslai mangiru tepra kata gede ke kubur kabanga yo nang tina ka border banwan ailang epi tagane por mentah hendiak ngakwaban yang ngam hawede berkene ke MP election haga jini iga janga gane ke election mentah kalong ba pala hadu kata-kata naki MP election barai si kata hagi senam di por belada bara amdan batip kaya kita ke MP election wadi kandidat ro teng-teng kimtip heloi ginong nai tebut kitap haga ma hagi por mensua hagi MP election gila amta u kongres u tebet kongres UDP u teb UDP u kunam u teb kunam bat kumta tata ma kam tama gisnong gitau lain na hayau hadin bangala yo sengau ya ketuka jingilap jingitu lupa jong potol syuting mo ngalangam bakala ngado ala diar arpo ula klani gini kenten ba house nam ala jar arpulai upra unpe hangne pa rikasi jeni kata kabanga anga kendet hakini isni habangi I gane kajingi tu lupa jong ne pasto unong ilap but imat kene kajingi tu lupa kan urlong hagane ke MP election ke pemerintah balai ngong ka bapala namal kacha wangi lek mentah hangno ro om tangi temen om tangi rangba om tangi samla helewat ki kunlung ro mo kibala sisnam asnam mentah kisat, kiruai, kikemen, haga simbol jongpura. Kata kata kejing pula. Kabom juji akak haga rikasi kejungi. Ya kani kejing jia kabala jia haga negisni. Kat syabalai lah sora kendong. Kani kakubor pura, kalel pura, kabe. Habangi lele mah. Hagi meeting baper haga baki nongelam ki bakrau ijungi gila lait ban penong meeting ki temben kentai ki temben sinrang ki samla ki syat ki kemen haga simbol jongpura ngampat jui election MP menuru bagi temben ma kin syat hagi meeting yang haba kini ki riurung ba jungi ki lai ban penlong ya ki jengelang pai ba jo gari khasi jentia ban long kum ne borong itip ya gada namar barosi kata ngilasya ialam bakla wat ngaro nganut penong ba ngalasya ialam bakla hagi senam ki por belada boro balai ngaong kumta namar hagi por ki senam ki belada boro ngigi paiba hadin bagawan ke election hagis ni election bro ngim jupai show unu kandidat herlengi paibai unu badon pisah denum dai baiba kata gani dim bakla gini ngim tip ubit ngim tip ustad ngim tip umadla odoko herlei ka kentin no paiba lada bom don pisah wat machnong lo ke la jer tu jer pait mo nan noi election tularano pisau en reis tangka ibat ke judgment dia kata kata ke jubab ke bangaya lengba une urangba besatar boleh lam yang hadok ini si lengba ke jing pensai jong badan la syai kedal mentah ke judgment dia kasih ke jungi ka election kumuno no mi khman ni banjit bat kum ke no parti ke bangida banjit mdan syo uwero laino uto ubong kersan u sutu bakla ulas ngoto hanai wele hi ban nom ngoto
Hari kat kibala sutu mentah. Daga mensim. Bat kabangan senutunat kalong ba. Kipat ba. Kimla ban apsu iya ka kat kendai tarik. Kat bangai kendo iya kilang kimi. Kiba 2 minit. Shua ban tia. Kimla su ban ap lano kata kendai tarik. Ki keli si keli kadang selam nem. Bat kawas nonton nasi su kalang kim tip uwe kandidat. Ma ki nong kasihan pra mentah kim tip uwe kandidat. Bon kim tip lain nak kirang ba. Bat ki long kimi ki belakam lang hasrat. Hari bo bon upai ba tip. Hidang mudu ilai ba dan. Hari kawas nonat kalong ba. Ilai menuru. Hari kasembol bat. Kin tep hau pula. Haga kat kendai tarik. Kim tip menubailah. Kin lek sekendong. Bat kin pej hangno kadon. Kasembol jong pula. Dekat kumbal apelaj. Kedai haga serial nomor R mo. Demne. De ngatolai. Haga tuga. Kanongi isang sot nakapor sekapor. Dang gini isni. Dang ipun bati. Perlok UDP, UDP mentah kita don hage jing, hage al jingbut ngalaman orang itu. Lalu ngipet ha di social media, minister yang UDP mentah, hado mentah umpat lek kanbas na mentah ukur tong yang UDP barobat. Tahu deh bawa pol mo, ngimpadi hang nu bawa pol bawa ulai kanbas, ngamtip kayak gedau. Wadhaga parti NPP lu berasi kata ngitip bahwa Dr. Kaluki udah presiden henry marsi syaweng kom presiden jangka NPP mentah wur-wur ngiyasnya bahwa wat Dr. Kaluki ulah ban kesian pra hagini kekenti ke pemerintah ki MA jangka SPDP arngut hadu mentah mulai kerteng RDA kemudian ke jingat relang pedang UDP batka SPDP hari hadu mentah kini ki arngut jangka SPDP kim padlait ban nilai lang batu kandidat RDA jengki boleh lada fikan mau ba maskut ke election MLA ke UDP galakhat kalau weri ki perlok bangin tahu ya ke sorkar. Dedai une urang ba, ubadai kandidat jangga UDP mentah adi. Ubalai tang ya ke teng shop jangki arngut ki MLA jangga SPDP. Imat kedai gene kedau, kabla penong ya ki bakim ai ke jingkesan. Dai tang ku presiden bapangyang ubah ai ke jingkesan. Hari ki MLA bagi paiba motolesan. Kumbaji amakurado ki parti SPDP hajaka gersan ya lau jong kandidat ilai join part segi wagi parti.